Biyag, wenno patay. Tinapalabas, impas ngay ni Rosana ti anak da ni Solomon. Babae timpas ngay na, ket iso ni Fatima. Naglabas pa iti tawen. Dadakkelan dagiti anak ni Rosana. Agtawanan dagiti singin iti 12 ket 10 ket maysama ti tawen ni Fatima. Iti mansyon, impupok ni Solomon ni Rosana iti basement. Gaputa di na kaya tinaymatangan na apan ang baot na iti anak da. Ngem sakbay nga impupok na, kinabkabil na pay daytoy. Maasyan ni Doray kenkwana, ket malagip na tinabayagan a palimed, may papan iti ina ni Rosana. Kayat na ngay baga kini Rosana dayta a palimed. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Rosana, dungag ka kumaiti baga. Pumanong ka kita rito, Dora. Madaksan ka lagi, di ka di Solomon. Ibagak nga ta ti palimad, may papan iti inana. Adita basement tinakatayan ti inana. Rosana! Anya pa ilang ti aramidon dita. Pumanaw ka dita. Manun atawon tinapalabas. Ngam aging gayta, agtutuok pa'y lang ni Rosana. Rosana, sige inak pa'y ngarod. Sana bali, parwaron na kamot siguro ni boss dita basement. Sige, inak pa'y ijay paraangan, ta inak agdalos ijay. Saan pa'y nga ita ti panawan, amaamuan ni Rosana ti palimad may papan iti inana. Saan pa'y nga ita, gaputa ad dalawang akaasi, nung maamuan na ti kinapod na. Ay, una yan. Aging gayta, kastoy latang ti mapaspasamak. Tunggal rumwar da boss, nakakandado latta ti gate, nga uray adda kami mat. Anyakit din ti ugali ni Boss Solomon. Sipod pa'y, awan tinagbalbaliwan na. Magdalong sakit di dito'y paraangan. Ang mga nusumang putin da boss, kat agungot, no nagaduman abulungan dito'y paraangan. Awan man ansot! Nalalaingak gayam nga agkabalyong am siga! Nabanuga ka ng sapsapul kan ka. Kunak no natin nagkay ti kabalyom. Ngam adda kagayam dito iturod. Uray ti kabalyo! Ammo na ti magna nga umay ditoy! Wala. Tana isuro day ta kabalyo. Kukwa kun day ta kabalyo ha! Ibagak kan ni Papa! Wala. Amin mo't nga adda dito yung asyenda kat kukwam. Ha? Tas sika ti anak ni Boss Solomon. Di kukwam amin nga adda ditoy. Nukas na! Kukwa kun day ta kabalyo asin nakayak! Panaganak iti Fati! Ha? Una. Fatih, tinagan na. Wan! Fati, tinagan na! Mala, makamuka. Kalangaruden, agsublitan ni Jeff Farmhouse. Ang mga nuagururayan ni Papam. Ang mga nuagungat. O sige, mapantang arudan! Boss, nagbayag dansot. Sa dinungatan, tinagturturungan da. Oh, salbag da jeng ansot Bayam lang. Urayan tayo da. Agin na laing man nga tangamino ni ansot, boss. Urayan tayo da, kunakmat. Isong tatagitan, boss. Ho, ho, ho! Bravo, iha!
Papa! Nagmayat! Talaga akabala akong tagkabalyo. Sige lang, iha. No kaya't mo tiyag kabalyo, sige lang. Kabalam matan. Nalalaingak pa ikit din nagkabalyo ngam ni ansot. Kasta ka di? Kasano nga rod, boss? Agsubli tayo ka din ni Jemanson. Jack pa'y kayat, Papa. Saan tayo pa'y ngagsubli ije mansyon? Dito'y tayo pa'y. Sige. Agyan tayo pa'y nga rod dito'y asyen. Rosana, kumusta ka ditang? Di napakadanagan dito'y, Doray. Rabiin, Rosana, ngamawan pa'y lang dabos Solomon. Kadwada ni Fatima anapan ijay asyenda. Sige, panawan naklatan, Doray. Ingkakat maturugan. Sana, dito'y akong sangot tiri daw ang maturog. Kadkadwaan ka. Di ka unay mga, Rosana. Mabalin ka di nga umasidag ka dito'y ridaw. Nagsipngat ditoy. Awan apulos ti makitak. Iso nga ikidam kulatan. Dito'y. Isilaw ko dahito flashlight nga igam ko. Adday ta. Barang adda makitam nga uray basit alawag. Doray, Adday ta. Mangagun anay bagtitimok mo. naimbag ka pa'y. Sipod pa'y, katipat patagnak. Ha? Una. Talaga nga ipatpatag ka, Rosana. Kabsat ti kaya rigam kanyak. Isungarod at talaga anagan-ano sak. Kinapod nuna, idi pa'y lang akayat ko ti pumanaw. Ngam pampanunutan ka ngamin. Doray, Amok mat adi mo ngamin mapanawan ti anak mo ani Fatima. isursurok iti kinaimbag ni Fatima. Isursurok iti nasayaat akababalin. Ngam napigpig sa ti impluensya ni Solomon kankwana. Wan nga rod. Uray siyak. Kanayon ko mat nga isuro ni Fatima. Tapno saan ko maatumulad iti amana. Ngam siyak lakta ti dakas. Ipatpatag ko ni Fatima. Gaputa anak ko. Ngaman niya ti aramidak. Tapno sana tumulad iti amana. Anya. Kasta tinapasamak. Michael Roldan. Pinapuuran ni Solomon ti kalapaw ni Tony. Tati amuna, kat adda ni Tony iti unag. Ket, saan nga rod anatay ni Tony, apong? Sa dino ti ayan na, idinapuuran ti kalapaw na apong. Adda iti saan unay nga adayo. Naglingad iti ayan dagiti mulmula. Nagmadimot ti aramid ni Solomon. Nakauy-uyong gayam. Gapo iti dayta. Napan adagos iti ayan ni Rosana. Anya tinapasamak apong. Inkadangda nga umadayo na laangan. Akadwada ti ina ni Rosana, ani Adela. Adela gayam tinagan ti ina ni Rosana. Ket, nakapanaw da ka di apong. Nakaadayuda. Katapno saan da masalaw dagiti pasurot ni Solomon. Nagnada iti karayan. Ha? Karayan? Apong, kasano dayta? Sinurot da ti karayan. Ijay daanag na. Tapno makarwarda iti lugar da. Taijay karayan. Kat kumamang iti sabali pa'y alugar. Ah, kastagayam. Wen, kat nagbaligi da. Nakapanaw da nga rod iti lugar da.
Kat nakadanon da iti adayo a lugar, nga iti ayan ti kabagyan ni Adela, ti ina ni Rosana. Kalpasan na nga'y apong. Kalpasan na, ijay dahan anag naed. Saan ka diyan nasarakan ni Dani Solomon? Interesado kayo at talaga iti istoryak Wen apong. Gaputa kayat ko amaamuan no anya tinagbanaganda. Ti maadal ijay nga inistoryak kada kayo. Kat tinapod no nga ayat. Awan ti sabali a makadadaan. Apong? Ti ayan ayat daro sana kantoni. Kat saan akabailan apagkaan ti kinabaklang. Apong? Kaya't nga asawaan ni Solomon ni Rosana. Ngam, saan akayat ni Rosana? Gapo taagin inayat daunay kanito ni. Baknang atalaga ni Solomon. Ado ti kwartana. Ngam saan akayat ni Rosana? Tanito ni ti ay ayatan na. Kastagaya, Apong? Wen. Ala, gusto pa'y laang dayta, apok. Igkay kat maturugan. Sige apong. Ituloy mo pa ti istoryam. Inton sa bali manen agundaway, apok. Ala, idepen yon dayta apoy, apagin inudwan tayo. Tain tayon, di ta kalapaw. Maturog tayon. Irikot kumatan tigay. Ikandadukmat lang. Agdandabos. Nasayaat mo. Barang mapanarok atanan ni Rosana. Anya ti kayat mo nga inuman, Fatima. Diyos! Tay nalamiis! Sige, itimplahan ka. Ayan ni Mama! Ha? Kuha. Ibagam no ayan ni Mama! Doray! Tano saan? Barsa kag tamuging mo iti baso! Ha? Kuha. Damagam kin ni Papam, no sa dino ti ayan ni Mamam. Inak nga rod, ijayan ni Papa! Nagalas talaga ti panagsasaw na. Ngam sa pulin na matina na. Sa bagay, talaga sa pulin na ta inanalakot nga rod. Mangtimpla akon, iti inumun na adyos. Anya? Di ti ayan ni Mama? Iha. Nakapupok di tati inam. Gapo tanagbasol. Ha? Mabidlang taparwarek. Abeta. May lukatan. Tumakder ka dita nagidam. Tarumwar ka dita. Apay nga ipupok mo dito ni Mama? Kasta ti may parbangkan ko na. Gapo tadakas ti aramid na. Fatima? San ka nga umas asidagkan ko na? Adaywam ti inam. Tadakas ti aramid na. Doray, ingkaekan iti makan ni Rosana iti basement. Jay Diyos ko ngay, Doray! Iso day taday ti lamisan, Fatima. Mangisaganak iti makan aparakin ni Rosana. Fatima, kayat mo ka di adwata amang ipan iti makan kin ni Mamam? Jack kayat! Saan mo apilitan ti anak ko? No di na kayat, Doray.
Ha? Sige, syaklat tangarudan. Umay kay silid ko, Fatima. Numalpas ka nga uminom iti Diyos. Wen, Papa? Fatima, nakakaasi tinam. Ngamamom ka di? Ipat-patag na kaunay. Nagi Master Juice! Kahit ko ba'y? Amom, ni mamam tinangisuro kanyak itikas na timpla. Naimas, saan ka di? Wen! Kahit ko ba'y nga rod? No kayat mo, isuro ka nga agtimpla itikas na Diyos. Kat kalpasan na, ipan mo kin ni mamam, ta inumun na. Sige, magustan na lakit di. Fatima. Ala, mabiit lang. Tamangalaak itinaluong amangga. Ta isuro ka. Mama, adto'y ti Diyos mo. Inumam. Siyak tinangaramid iti dayta. Rosana. Insurok ni Fatima. Kat iso daytan titinimpla na apara kanukan ka. Anak. Oh, Mama. Agsangit ka matan. Arakupan ka man, anak ko. Ay na, anak ko. Agatlingat ka. Nagkabalyo ak ngamin, Mama. Isumat lagayam nga agat kabalyo ka, anak ko. Kaya't mo tadikosan ka, tapno na banglo ka? Sige, Mama. Sakbay na. Mangan ka pa'y Rosana. Tadi kamat nang nangan. Talakapupok ka dito'y basement. Dakas ka kano ngamin, Mama. Iso nga impopok na ka ni Papa. Saan apod no dayta, Fatima? Saan apod no? Basta tilaglagi pamakanayon, anak. Nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Ipat patag kaunay. Dayta tilaglagi pama. Ipat patag kaunay. Ipat patag kamat, Mama. Oh, anak ko, narakupan ka manan. Mama. Maragsakan ako unay. Gapo ka dagita nga impagam. Ala, husto pa'y lang dayta. Rosana, mangan ka pa'y. Sakbay arumar ka dito'y basement. Agkakapsot ka launay. Sige, Mama. Mangan ka. Kadwaan ka. Mangan taadwa. Uwan, anak. Alang arudan, mangan kayo ni. Agaringatan ti pammateg ni Fatima iti inana. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Dinapalabas, intrisado launay da Michael Roldan, itis istoryaan ni Bakat Bogan Kadakwada, apakasaritaan da Rosana Cantoni. Is-istoryaan na daytoy kadagiti singin, gaputa da magsaw nga adal, timakuna nga ayat. At inapudno nga ayat, kat sa nakabaalan apagkaan ti kinabaknang. Itimot mansyon, kuna ni Solomon asaan ngas asitgan ni Fatima ni Rosana, gaputa dakes daytoy. Ngem inay ayo ni Doray ti ubing, ket duada nang ipan itimakan apara kini Rosana. Ket dita, nagari ti pamateg ti ubing, iti inana. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Fatima, anak. Mama, maragsakan ako unay. Gapo ka dagita nga imbagama. Ala, gusto pa'y lang dayta. Mangan ka pa'y Rosana. Sakbay arumar ka dito'y basement. Agkakapsot ka launay. Sige, Mama. Mangan ka. Kadwain ka. Mangan taadwa. Uwan, anak. Alang arudan, mangan kayon. Ay na, kasta kumakanayon.
Dinagmayat ko ma. Oray kanayon ak nga agrigat, Fatima. Basta lakit di kanayon akastoy ka. Madimat ano ka na yun kang agrigat, Rosana. Awan mo't gapuna, tapno agrigat ka kumakastoy. Mama, kunan ni Papa. Dakas ka. Pudno ka di? Saan, anak ko? Anak, ubing ka pa'y. Inton dumakal ka. Maawatam to amin da kito'y mapaspasamak. Ala, ituloy yu timangan. Tainak pa'y mga laitinayon dayta ka ninyo. Agbusog kayo doon. Ayan ni Fatima, Doray. Timaray mat anagturong iti basement itay, boss. Kitaan na kanutina na. Kat adda da iti ato ha, mangmanganda. Aniya. Opay nga intulok mo. Boss, pangaasim, tadi ka kuman agungat kanyak. Taawan mo't maaramitak. Timaray mat ni Fatima. Kan may isa, bay ampay laang ida, boss. Awan mabalin mo. No dumikar ti ayat na iti inana. Aniya. Siyak lang ti rumbang nga ipatag ni Fatima. Boss, inana ni Rosana. Bay anyo ka dilatan. Inaknak man na ka din, Doray. Saan, boss? Nga maasyanak kin ni Rosana. Ngamin, ipaidam mo kan kuha na ti pamatag ti anak na. Sige. Awan ti maibagak ita. Ngimjakton kayat ama ulit ti amin. Tati kayat ko. Siyak lang ti ipatag ti anak ko. Amo, Fatima. Iba't patid ka onay. Mama? Iso abinaot ka, idi. Tasaan nga min anasaya at inaramid mo. Tinipay mo ti baso nga naglaon iti gatas. Kat natingag. Sakit bugbog kawang pay ni Doray. Nagpapan kanyak nga inam. Ha? Anak, saan mo nga araramidan ti kasjay, ha? Tasaan anasaya ti kasjay? Di ka kumapabak iti madi nga aramid, anak. Laglagi pong kumadagita nga isursurukan ka. Kwa? Mama? Ipatpatig na ka di, anak. When, Mama? Lukas ta nga rod. Agtungpal ka, iti amin nga isurukan ka, ha? Isursuro ka? Gapota ipatpatig ka unay, anak ko. Fatima, anak. Babae ka. Iso arumbang abinigat kang aktikos. Maawatan na ka di, anak ko. When, Mama? Ala, mao din dayta ang buyat mo iti danom, ha? Kalpasan na, agwalya kan, when? When, Mama? Oh, adayta, nakapalaskan. Nagbanglokan, anak ko? Kastamat ni Papa, Mama. Kanayo na nabanglo. Mabiit laang ha, sagay-sayag ti buok mo. Dahil ti sagay-say. Sige, Mama. Nagatidog ti buok mo, anak. Iso arumbang akanayon, nga agikos ka. Tapno saan ka nga agkuto. Kuto? Wan. No saan ka nga agdigdigos, agkuto ka. Kat umado ti kuto iti ulom. Kagatenda ti ulom. Ay, jak kayat Iso arumbang akanayon ka nga agdigos, wan. Laglagi pam dayta. Wan, Mama? Anak, nakapimpintas ka. Nang runa tatidog ti buok mo. Kat maibagay launay kan ka. Karopro pa kakadi, Mama? Ha? Uwan, anak ko. Tasyak ti mamam. Iso akaropro pa ka. Napintasak mat, Mama? Uwan,
Pagka kagayang dito silit ni mamam. Anak, Dinigos nak ni Mama. Papa. kasta ka di? Apay, Papa? Umay kanto iti silit ko. Adanas ka nga ibagakan ka, anak. Win, Papa. Agawam, Fatima. Fatima, anak. Laglagi pam akanayon. Ipat patag ka. Kundi mo liplipatan dagiti insursurok ken ka. Laglagi pam, aging ka adumakal ka. At nasaya at atao, nasaya at mat, ti pagbanagan na. Ti dakas atao, agbanag to ang nakakaasi iti odi na. Anya? Basta laglagi pom dagita nga imbagak, Fatima, anak. Inton maaddaan kanto iti naan anay apan nakaaway. Maawatam to amin, dagiti insursurok ken ka. Oh, anya iha. Ibagam lang, ti kayat mo agatangan. Taitamat lang. Mapantagatangan. Kwa, Papa. Kayat ko tinagpipintas akawas. Anya? Day talaang? Wala, Papa. Agraman sapatos. Adun ti kawas mo iha. Ayam, sige. Itamad lang, mapantagumatang. Agraman sapatos ko, Papa? Wan iha. Amom ka di? Saan ang maitad ti inamkan ka dagiti kayat mo? Ha? Apay ngay? Gaputa ti inam. Kat imot. Takasanumot ngamin. Awan panangipatagnakan ka. Ha? Kuna naman tapat-pat ganak ka no, Papa. Anya? Sana pod no day ta iha. Kun kuna na lang. Taamom ngamin ni mamam kat managim bubukod. Ti kayat na, isula ang ti ipatag ko. Anya? Ti kayat na, saan ka nga ipatag? Ta isula ang ti ipatag ko. Kuna namat nga ipatpatag na ka no? Iso nga ipatpatag kumat ni Mama. Nagbidot ka. No kunaam nga ipatpatag mo tinam. Ngamin, dakas dayjay at tao. Awan tiyam muna panunutan no dilaang terig nana. Rosana, aging gayto, at dapay lang ijay bangko ti kwarta. Kat ninay-nayunak pa'y. Kukuamlat ta day giant a kwarta. Saan ah? Kukamlat ta. Nga oray siyak ti akinagan iti bangko. No kasapulam ti kwarta, ibagam laang tayo nakirwar. Tunggal ag suldo mangilasinak iti basit nga bangko. Kanayon ko anay nayunan day ti kwarta, tapno dumakkel. Husto lang ginaramid mo. Ngam kukuam day giant. Kukwam, Rosana. Taday di ang kwarta. Kat kwarta dana nabugan kantinam. Kat nunay na yunak man, basit lang. Bilibak iti kinapod ng akabsat, Doray. Iso talaga atalkan ka. Tasipod pa'y, nasaya at ka tao. Saan ka rupat kwarta? Saan nakakasta? Agyamanakan ka. Katsapay ko ma, tamasupapakan to mati kinaimbag mo. Ha? Aguray ka man, Rosana. Adda ka di kayat mo asawan iti kasta sa ritam? Ha? Kaslang amin agpakpakadakan. Saan? Kaya't kalaang apagyamanan, igapo iti kinaimbag mo. Rosana, Doray, saan kanto amalipatan, iti kano man? Ipatpatig kamat. Impatig kamat, akas kaninanabogan. Katsapay ko ma, tamasupapakan kayon to, iti kinaimbagyo. ansot, sa dino tinapanandabos Solomon kan Fatima. Saan da kayo mat akaduari mo? Wan!
Duada kanula nga rumor. Agpasyar da nga agama. Gusto ka di? Hoy! Anya tararamidan dito parangan, Doray. Oh, apay maskay? Ingkay di kusina. Ingkag dalo si Jay. Nalpasa na. Itay-pay. Saan nakakaskan ka sa dot? Anya? Sipod pay. Sadot ka. Day talagaw awat iti sweldom kinibos ti amom nga ramidan. Neta. Hoy, Doray. Laglagi pam. May saka lang nga babaunan dito mansyon. Katsi ka. Anya ka dito yung mansyon, ha? San ka di? Apapakpakan ka lang? Uy! Di kayo agapa. Ang mga no agapa kayo at agdinano kayo bay. Talaga danugag timatana. Nunatang sila ta. Wah, panawan kayo manlangan dito yung parangan. Ansot, si Katimapan agsibog igay hardin. Taglabak! Wenduray. Di mo tultuladan day tamas kay. Manun atawon tinapalabas, ngam awan latat nagbaliwan na. Papakpakan latta dito yung mansyon. Uy! Husto daytan! Oh! Kunakman no nalay ka, Doray. Di mo man nasiputan ti panang danog ko ken ka. Ha! Maskay! Natumba ka matitipan ng kuktar ni Duray kan ka! Nung ko nam amaabak nakmaskay. San apulos? Taging gayta. Amukpay lang ti kumugtar. Inyagan kay tigatas mo, Rosana. Agyaman na. Kumusta kan? Nagsubli ka din ti sigod apigsam? Juan, gapo iti anak ko. Nagsablin ti piksak. Nasayaat. Ala, inomom day tagatas mo. Makatulong kan ka day ta. Kan, amangan, no kayat mo timangan iti prutas. Inak mangisagana. Saanan? Ungayam. Rimor da bos kan Fatima. Duadala ang arimor kin ni Bos Solomon. Sa dino ka no ti papananda. Saan mi nga mo? Sapay ko ma. Tati isursurok ka ni Fatima. Ti agtalina at iti puso kan panunot na. Amom, hindi pa ila ang amadlaw ko kin ni Bos Solomon. Yad adayo na tirik na ti ubingkan ka. Juan, amok day ta. Ngamsapay ko ma Tagtali na idlat ta ti panagayat ti anak mo kan ka. Sapay ko ma. Rosana, di ka kumaagungat iti damagag kan ka ha? Anya day ta. Kan apay ko mga agungatag. Manon atawon tinapalabas. Adun atawon saan ka di? Ngam aging ka di ita. Kat awan panagayat mo kin ni Bos Solomon. Anya. Pulos ka di ngawan marik ng mga ayat kin ni Solomon. Awan. Ipatpatik ko ni Fatima. Ngam saan ko nga ay ayatan ni Solomon. Kukuha naman ti bagik. Ngam ti pudno nga ayat. Di na matagi ko. Wen, apok. Nakaadayon da Rosana kan Tony. Akadwada ni Adela nga ina ni Rosana. Nasulinek ti kimamangan da lugar ti kabagyan ni Adela. Kasinsin na apong? Wen, kasinsin ni Adela ti kimamangan da. Agina dagitoy. Iso ani Rosana, antina ti kimamanganda apong? Wen takasinsin lakit nga rod ti inana. Anya ti simarunoan na pasamak apong? Ijay, mayat ti biyagda. Naragsak da Rosana kan Tony. Nga uray nakurapay laeng ti adda akasasaad da. Apay nga minadi na kayat ni Solomon. E dinto tabak nang. Di saan ko mga grigrigat. Kas iti maadal iti pakasaritaan da. Saan amabalin apak
kaan ti anyaman a kinabaknang tinapudno nga ayat. Apong, Kalpasan na apong. Anya tinapasamak. Ituloy yun ah. Ala, dumngeg kayo anaimbag. Nagtuloy tiragsak kadarusana ken Tony. Ngem kadagita agundaway. Addalat taamak kadakwada. Gapo taamangan numasurutan ida ni Solomon iti ayanda. Nasurutan na kadi ida apong. Pudno dayta. Nasurutan na ida. Kat nagbaligi anangala ken ni Rosana. anya? Anyamat ta na apong. Apay nga kasta day ta istoryayo. Baliwan nyo man langan ti istoryayo. Diyoy sa bali, sana day ta. Masurunak lang. Mayat tupay, Michael. Apong, kasanon. Ituloy yun ah. Denggem anaimbag da ito nga istorya, Michael. Gaputadakkel ti adal ama agsaw ditoy. Nangalaan nyo ka diti day tang istoryahan nyo kada kami apong. Nabasa yo ka diti may sa libro. Wen apok. Insurat ti may sa amanurat iti libro. Apong, interesado akunay. Mayat, Ala, ituloy kong tumanan iti sabali agundaway. Rabiin, intay kit din maturog. kaya't ko pa amang tituloy na apong. Sige, agaminton rabi imanen. Ituloy kong tumanan ti agistorya. Sige, Michael. Idepo munday taapoy apagin inudwan tayo. Tasumrek tayon di ta kalapaw. Wala pong. Nakaturog ni Rosana. Asit gap iti kama. Rosana? Solomon, Kailiw ka una yan. Rosana. di nakarakupan. Awan mo tinaraming dama. Rumwar ka dito, Iselhead. Rumwar ka! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwan na dinggan, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, Jun Rebutazo. Sound effects, Kirby Rillera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!